Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel. Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut, itu hanya boneka. Jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel. Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out. Drop it over my phone.